Dobro jutro drugari, ja sam Semir, a ovo je Čupo. Danas ja i Čupo idemo u obdanište da se družimo sa našim drugarima. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u nastavku. Buzica se snjež kutka, ježi spava, trava spava. To bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno stisnite like i subscribe se na naš kanal. Ako imate bilo kakve prijedloge, sugestije ili primjedbe, obavezno je napišite u komentare. Do sljedećeg gledanja, veliki pozdrav!